Broiler awo beha putak IK son bijit penalam the. Chijin so meme non puan ta Karbi Longri Inglong ki do Karbi Radatum ki sogachi wan peja e penchar chongsi segachi langasa heman pale. KADCC atumpen Bokajan SDO civil reading pinpura lopa jirdam. 1980 pe 1988 ningkan tarabasala pen pulunia long KYF ki biehut ki claim ka cepat dugduna tuma phan KYF tiri PMI pen kar chopon. Aprangsi Abirta ke lang rapedora do anaphan kardom bajiriglo kardom. Pini Karbi Longri Abirta ke than pon je bang nilimen Sami Josephine Tisopi. Norar juik tha Abirtang tonpen. खटखटी पुलिस स्टेशन अंकांग लहुरी जाना हिथिया लोंग पटोवे अजोपर ब्रॉयलर चिकन होलसेल बेहा बेपारा लो के चोकलिम के दुआतमा फान बेहा अरोना लो के चोकलिम का वेक्लम बांग फुअतुम बांगिनी बांगे थोमतुम दामपेन पसिक साकदुन KAAC पेन कपिन खारा टेंगसी KAAC टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर अतुम लपेन के वेटरनरी डिपार्टमेंट अतुम NH39 अतवार पी खटखटिया लोंग नॉन मलम निथोम फ्लिपर दुन रॉन पेन ब्रॉयलर अबो के पोना जोनेर लो अट्रैक्टिन अरोना लो लैंगदुन बोमा पोरा हुदसी Penangan broiler abo abiha bepar ki claim atum arona lo ke chokli atum aphan ke kaya sona biha pa claim bomlo mati lahori jan dimapur natsatame papon long bomlo la solong arona lo ka viatum kapasik sakdun lake chokche piklo pusi abarim PDC ke chairman songbijit ingtika tharpen ningjepon lahori jan angkang nona matke broiler chicken wholesale abiha bepar ron permit trading license pendanglok allo ki dolor ke ranjiteron apen ke arisang ho atum chotlam Laben penangan atum ke chokli malo abi pin pensi broiler awo biha klembom. Sita non alu kavi atum chokli malo ki dua broiler chicken wholesale atum aphan kapasik sakdun lake chokche. Laben ke latum aphan aron pening signing jipusi abarim PDC ke chairman song visiting ticket harpen pachini pon. Lang lo oke pusi dak pana pathai lo sita dak koma tuntong kasi yok ne sita gari non la boiler mo khabang pasunung de plus o puthak puson son ne nari thani tha. Oh ladak hai. Alang tu masih cipulo. Anu si la Hornbill TV long dah hai. Ladak tak thek long mani kayum pui nu temuni. Laten Arif lahai tu hai. Latu mani 10-12 jon ni do latu hai. Lason latu mani kidam tang mani 15 dan 20 years an latu tak mani buat business puri. Ni tu yang kiduk teknik pu. Ratang lo cipu kan tu ke jom ni abu siwam ko cutap pu. La anjok. Ni tu mangay la si ni tu kiduk munit ni tu yang kam cuklem long nahi la pusan si latu. Sita mi an bang dah tu mani atrak si buku. इनके नॉन नहीं तुम अल्लाह रंजितेरन बन निलगे जिरपो नहीं तुम सी मने लाइसेंस का तो है काउंसिल लोग नहीं तुम्हें टैक्स भी बम वो ला वो के पॉन अमेंट है ला नहीं तुम्हें मने एनओसी दो नहीं तो लोग वेटरनरी लासो सर्टिफिकेट दो नहीं तुम हमने कर बेंगलो तुम वास काउंसिल पानी तुम टैक्स भी बम इसका मिला तक ला है तुम्हें अमु पे नामेंट को तुम है ला तुम मने अधे तुम ला अनिंग अमा था कहीं नो मुने तुम है Ini 20 years lah tum ladak business claim der lah nakit business claim la Karbi Longri tum mas council lah phan sky sita lah tum revenue pipe pinian da pipe lah sita me kumasi lah hai tuar ka solab no Karbi Longri tum mas council si solab mati masih lah hai light kumasi pilo Karbi Longri tum mas council si light kipi mati tum police lah hai ladak police tum han masih dormha pilo Karbi Longri tum mas council si dormha pi mati di Inte lahai kiju na lang masih bilo. Karbi ang nonton masih council si pipo mati. Yung si karbi ang nonton mas council pen alang tung okol amni hubitha bang si enon chok sita me kerap dunje phangke tax bang ke pisilet hui. Kachong hupen lok pulote lage koson lage. Council ni laso council ke okol karbi council kali mati. Laso council ke kaddo we karbi ang nong ke do kaddo we akhe tu ma council ma. Bijor si lam ta la tum sense abidat mamane. Non ke mane atum rat phan misguide log la tu non ke misguide log la tum non mane la tum ke mane upar ho syndicate kuri to ho wo adam ke 30 rupees ne non ke ne adorso puto aldu puto ha la son si mane rat phan si mane amne la to ang hu beng mane lam ka jumi ka be pin lo mane kaddo ya lam ta mane poison se ko lai la tum ang hu pe la si la ni kabyang long kaddo we rat phan la pen la horizon la so taun long itu kaddo ve ram ta ni chuni nilihin ni ta hin be chuni ri ni hang bangke mane la son la hai tum akain no muni tum alam itu marjina ni la pen apat aronji teron ta batha pin e ni pak aronji teron ta batha pin e apat
mani amuni ta batha bin elaka pak ta business kuri ke odhikar do kado beta Indian citizen achat alang ning hang business alang chuklemi stami alang ne sorkar rule arkan pikpen gali sorkar rule ka mani pen sila lahaya business claim nang lamel la sok thak la si immediately police atum han action enangi Karbi Anglong Autonomous Council tum action enai lahai amuni tum lahai Pinija khongni phaing ko raner kebarni lakha krepli korkanthi constituency ang kangarlo samilangso police station kaparlo jenglong muhuri rong pierong amekar bidia rong hanga chorki sodet sikataro pi artaning kan thom kebra trokan plenglo alangli kisoga cholong loga jok chikloi jon bak dolo kapangji la songbong pen kisoga chelang je phan pura hem pen samilang swan kapele je phan rongara ratum peja e pen char chongsi wanlo jenglong pen samilang swan ke bang je phana ki sung thep pi khangjang atheke kahe lo kilometering koiso se lapen ko tuar mesen non pornian tawi pinlang inglongar loga tuar langroi langso langmek penang par etsi wangnangji tangte Karbi Anglong development akam ki claim konarlo development kai ki ama team Karbi Anglong ki thegi dingatum mai meeting along kaning jia diang chunalong kachari BJP sarkar ke wang pen ke Karbi Anglong atokan no me lang tuar mesen lo lapen ke development akam claim piklopu bonta inglongar loke do Karbi atum ke piniar nianta mesen alang jun dulong lelang lapen ke mesen atowar cheleng dulong lelang kisoga chelang je phan sub center an tawilang akaya kai ta inglong ke do Karbi atum ke kisung dun lok pusi jenglong ara atum ningri pon tangte KAACCM Dr. Tuliram Ronghang lapen ke korkanthi MAC mate KAAC chairman Rajuti Sohin pen jenglong ara raphan komentu si kisung pen kape jok dun po lapen ke mesen ke dam ke wanga towar komentu si ki pipo lapen ke mesen ke soche langji aphan komentu lower sai ke me ki pipon poputa ningje pontu news report phuloni pensar honing ti Karbi Longri Abirta Pinija khongni phaing ko raner ke baner lo por phai krehinia por malom Karbi Anglong District Congress Committee mate KADCC atumpen bokajan SDO civil reading pin pura lo pipajir dam dia phrang hormo hortara dor ki so phuthak dharna kangni jasemet pin pura lo along ki jongpon lake non India det pialong BJP sarkar kachari bom ke hormo hortara dor ka passo gas cylinder phiruyethe harsun ke lok ke chojangthu dali toll taxes sang pen chenglok asitin along ta hormo hortara dor ka passo aret ke kiddu ke lagara ra vikajong siblo BJP sarkar wanglote gas petrol sang han penchenglok ador pasune ji pusitame non ke ador ka pasunji kalisi ki chohor mu penchenglok asitina sonlong sitame ador ka barlok pusi ningje pon jongsi hormu hortar ador ka paso pen ador pa jum je pulotangte ke wangji langar ni ke air set prung set pen chesong nang kok poputa ningje pon thu pini dharna kang ni ponalong Assam Pradesh Congress Committee pen Karbi Anglong District Congress Committee VP Roton ingti VP Surendra Singnar, Sotro Teron, Penchenglok Congress Ayalong ke klembang phubang phiatum chetong dunsi Mayor di pidun. Assam Pradesh Congress Committee President, Women Kumar Bora Penmi Tumphan Inkhatlo, District Committee Apha, Pinia Banke, jointly lead la pen Bukajan Block Congress Committee pen. Laswa dharna bang ketonang ko kelhano je hormu hortar ador kiso essential communities ador kiso jani sipitum dakani lo so protest achala hormu hortar ador kiso bang ke hoklo stame nangli tum pensini tum kache song thek lo asona thang nangli kapre ka organization ba asong na tolang party tolang la puthon atum phanali kopi lo ke puji ge la bang ke non congress dele ke song nai kali kaddo kabe public tumta bangsi athema kicho ki yun hormu ka nutin da chona so dor kicho theglong si public tumta nang chon pen bangsi jela ki protest am ko la son history la habe ini sang na dor la ikha 45 sang le na to party masi bila hile 140 50 टका 200 टका तक के लेके लहाई के माहू में मेलो लहाई के जो हम से आदर सो लोगते रात तुम की कैन पे तुम के जीत तो के लोंग तो आर कवे के कमाया था के जो ने पेन के चिट्ठी पे भेरे था तो बाटा बिलो लसे लगे बीजेपी सरकार से अप्रांग के चा हुते लसन लजे hormu hortar an ador pasoji hormu hortar ador paso po pa kompo ador pa kompo जीत non congress के दोहर अप्रांग congress के दोहर के 450 100
alang tumbang ke lapen ta ke pakom ji pu non ke kom ji kali lang ignoi nang litung home delivery lo pote a rong alom ke 1400 anan ta do non ke town along ta me home delivery lo pote 1220 rupees an na chile do lahai bang ke las immediate kom nang po la pe ki du ke lang tum bhan sipini congress certificate ke song lo সামগ্ৰী আছে এসেনশিয়াল কমিউনিটি ইমান যে দাম বাঢ়িছে মানুহ আমাৰ ৰাইজে কামাই কৰিবলৈতো ৰাস্তা নাই চাৰিওফালে বিজেপিয়ে বন্ধ দি দিছে এতিয়া যদি কামাই নাথাকা অৱস্থাত যদি বস্তুৰ দাম যদি বাঢ়ি থাকে মানুহ আৰু মৰা বাহিৰে একোটো ৰাস্তা নাই আকাশ চুট গৈছে এতিয়া নহয় জানো সেইটো কাৰণে এইটো যিমান সোনকালে পাৰে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ বিজেপি চৰকাৰক দামকেইটা কমাব লাগে গেছ আজি ইমান দাম হৈ গৈছে আপোনালোকেতো পাৱাৰ এটা নাহা আগতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে কংগ্ৰেছ টাইমত 450 দাম আছিলে কংগ্ৰেছ যিটো গেছৰ আজি 1200 টকা হোম ডেলিভাৰী কি হয় 1220 টকালৈকে হয় গাঁৱত যদি যায় এতিয়া ড্ৰাইভাৰ কেতিয়াবা সেইটো এৰিয়া গ'লে 1400-1500 টকালৈকে গৈ পায় এতিয়া কি হ'ব মানুহৰ অৱস্থা বহুত বেয়া মানে এইটো ইমিডিয়েট আমি এজ এ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি হিচাপে জনসাধাৰণ কাৰণে আমি এইটো আজি ফাইট কৰিছোঁ আৰু জনসাধাৰণে ওলাই আহিব লাগে এই প্ৰটেষ্টৰ লগতে Pini jakhongni phaingor aner keparni phuluni constituency ka parlo borsing ronghang pathua sai hemalong nonankele GKYF sertalinarani ke chokamen pen phuluni lapen ke tarabasa long KYF ki bie hut ke claim ka chapa dukduna tum ana phankar chu lapen ke ka chiki mo sai ding pon bangso jai megalong mai phu chandra singh kro pen mai chapa hem phu pon si mai cheng pon bangso mai long alu hiam man pen ka chatong dun tiri pia mai kongchun bang bidia sing rong pi em surjia rong phar MLA dor sing rong hang EM kangbura kiling lapen ke phulonia long jutang jubat ka ching hona toman che tong dunsi mayar DP pon bangso mai long ingdeng trok taraba sa long ki bi lapen ke ingdeng kre phli phulonia long ki bi pon long chapat duk dunatum bangpharu isira trokner ke batuma phan mate ke claim ka chapat duk dunatuma phan karcho sai ding pon lapen ke non long trok long karcho mai pe man pon lang puta KYF mai phupen pachini pon news report phuloni pensar honing ti Karbi Longri Abirta Karbi Longri sorong aje ke bangji surini reng kore planning kan ke ningkan bokep nange chokpo sertalin kar chuka talon aso sertalin kar chuka talon ponji pan kachi sik pon sai engdeng son lo resipini dak ni litum phuluni la pen tarabasa long ke padopon harukre sir kebra Trogner kep la pen farukri sir kebra Trogner kebra ner kep 1988 Trog ang deng la pen ke krip ang deng Karbi Longri sorong aje hala bangso hut ke klem ke cepaduk tumaphan non ke do ana tumaphan karcho la pen alna mani plangtang tumaphan ke cikimopon pini lada kadok be bang paru sira sari kurian abang pupang pia pan nilitum archu ponong lo cikimo ponong lo nilitum kamat hapon lahelo tirema hin pen 1974 aningkan akai roing hi la pen alang lijir pia tum dasemet pet Jona Singh Terang Gunsi Timong Lawrence Teron Dhon Singh Rongpi Men Singh Rongpi alang litum akabor i pensi Karbi Longri sorong jam hanang teklo lapen Karbi Cultural Society dame am hangang thek salang litumong se am hangang pate the puasan tang pate pini Karbi akhe tum ka chingrum is ya chatai tum chelong le ja porlo salang litum ka buri pena jok pini Karbi akhe ningkana sek ningkana jang pen elong wera di militum ka che pamai ponlong ka chingrum ponlong ka che thek ponlong is ya war sai long ponlo salang litum pan momo sita itima khai purki mo paralong bangke kaita seramek pensi litum tok pon nanji aso pen bang thapon sini bang so sai deng pon lo lapen isi bang ala long teman sini lo ke bangji harus suruh ini reng kore planning kana bangke ningkan bokep ke chok po se arli la lor men itum kado gabe ni nerkep ani itum talon ponji lapen peneng la bang sonon ke bangji la bang sorong aja ke talon ponji bangke arni lar ponjarason la bangke ar koye ciklo kre hini pen krisir ke ban sido ponji athe bangke dak ilitum Bharat adet angkang pia masih isi general election la February chuklang wong guru modar ke bang yang ring do
sia ke siksak lah ni tum tek pon long si ni tum bangke ar ko e chik pon tik pon pen la bangso arong aje hot ni tum Indian na president apan sa luhi sarpi ni tum chang pon lo pen non an ni tum 80% ang green signal ni tum long pon lo pen bangke ko sin ni chedang pasila bangso non nang ke lebom la sertalin kar choka talon pon pen si Karbi akhe ajutang ajubat aporoma putri anim rokoma pindeng sumpot pirit he chatai long andim plong ke chelong dun je phan isi ang deng ason sing tum deng pon la hala เก็บอันเปล่งโลเป็นเองตาลังสูอารมณ์เป็นการพกเก็บเปล่ง Golden Jubilee Karbi Youth Festival แต่บางโซ KCS แปลนจะประเทศที่บนซีตาลอนปนโปจันโอเรเชกโลแล้วที่ KCS หินเป็นอลังตุมนิอูกำลังเด้งสิเคลมปนโลเขาโลกเชงเป็นนอนอันอลองKarbiอังลองอะไรพี่อลอง Festival นังดีโลอลองที่น่ะ Festival อลองkekan kilun kecipaduga bangpu bangpi lapen deh la bang sohut kiru ke thai du na tum reception comedy bangpu bangpi atum phan an ke dotang lapen kardi tang atum phan an sita pen stame la bang so jingki chethan pen mane maplai pak wet pen tame karchu pon kepajir pon kecuru pajir pon lahai asayang dengsi pinim KCS ahin pen deng pon lo lasi lapang so kamang deng tetan mesen akamang deng lo lasi non laso karchu ame do pon bom lasi non tara langso ingdeng pokep labang so sa ingdeng long dame alang tum kado we fan akrab dame tum hang pon lo pera la tum anga chitu duni pada pini tum chopha pon lo lasi me uben labang so pecun pon pada bangsi KCS ben la masuk kam bang sen kam Pini Abirta pon sekang ton ponik lo domi thangmi kardong